In the words of Imboni Dr. Uzwi, African indigenous spirituality is who we are as the indigenous people of Africa. If you hate African indigenous spirituality, you hate yourself. Kanti mbukeli sibona wona Amandla Enkolo Yakwantu ezibonakalisa ebantwini. Let us take a look. Tuwabonile Amandla Enkolo Yakwantu. Igama lami ndingu onathi Papa, umamqoma unyoyela usiko uphobe onabankwenzi. Ozalwa ngumamdlane ututuse enhlokani banzane unomdimba. Ozalwa ngumagaba ungosini uciwoshe uthithiba unozinga umuntu omlanga. Umqondiso endizanawo mna last week gocawe last of last week. Ebusuku emveni koba kubuye umbane pha ngo10 phofu imini yonke nandihleli ubuya kwami kwindawo endandikuyo kwakho into ethi mandithandaze ndathandaza oko ndichophile phezu kwebhedi ndithandaza ndabona uba zincinci ezomthandazo ndasuke kwakho into ethi biza abantu bakokwendawo nabiza emveni koko kubuye umbane ngo10 ebusuku ndiva umuntu akasister wami endikhwaza kwiroom abalala kuyo iroom eyayikade ihlala ugogo wami ongasekhoyo balala kuyo abantu abangamakhwengo bakasister wami ndisize xa sifika pha ifestire enkulu then kukho elaplanga sorry lapha efestireni iwindow sill ubethatha incwadi yakhe beyibeke pha xa iphakamisa la ncwadi kuwe icalculator xa eliplanga selibumuva ngo xa iphakamisa eliplanga sibona imali 100 rand njengoba 100 rand straight igobekile so yabethelelwa ngesikhonkwane yadibana nelaplanga nelisamente le eca kwayo kukho izitixo eca kwezitixo le 100 rand ikiwe apha emacaleni impuku caba ibitya yade yafela apha ecam kwayo so impuku imali bethelelwe ngesikhonkwane sizitixo zithe zaqola nazo sibe sesikhuma sizithatha ke ngoku sizikhupha and ke ngoku uqaphela kwam from inoba 2009 zange phinde kube kuhle endlini imali asiyazi umsebenzi akho ndiphumelela akho ndi-right so ndasake saya khona umuntu endisasike saya kuye wasichazela uba imali yatiqo isitixo salahlwa kude but ke zasilandelele kuba sasingenamali yoba sibhatale loo mayeza ezo zinto wayimalini wayichacha andisayazi noba yayimalini but zange ndibe namdla uphinde ndiye mna kuba yayibiza lo mali zange ndiphinde ndiye mqondisi zange ndiphinde ndiye so wathi isitixo salahlwa kude mani siya kuye wathi isitixo mqondisi athi isitixo asikho sahlala kunjalo kuyiloo nto kungekho mohluko uba ndize apha ke ngoku ndize apha enkonzweni apha ndimane ndisiza bendike ndatyhafa apha kule nyanga kule ipheleleyo ngenxa yova ubunzima but ndaphinde ndaphakama benentsuku endizayo ndinentsuku endingaziyo ngazo angiwanga lonke engakubuza kwitshomi yakho ndimqondisi unenkani ingxaki yakho siswe and imimoya eqhuphayo inzima mhlawumbi ufuna ingahambi nyamkhumbula lo sisi ngiyayikhumbula istory sakhe le nto wawuzoyibhatalela imali erevelation ubusiselwe amanzi wadonata ityiwa wachela yabanduka uzawuqale kulunge sisi kuzawuqale kulunge cela ungaphinde utyhafa ayinguwe lutyhafayo yimimoya iyayibona uyiqeda amandla mawumamsisa ayinguwe lutyhafa ile mimoya yavana mqondisi uwabonile lokukhulumayo ngombalenhle shabalala mtshengidonga lamavuso ngiwabonile amandla enkolo yabantu mina ngumuntu othungayo ngisebenzisa ama-beats ukuthunga engikuthungayo ngithunga ama-key holder nezikhwama senze njalo amabhodo loyo kuyasikwa indwangu lo bese ugreta lokwana usinxa uthenga iTV kukhavile ibhodo leli lisebenza okuhle okunye ibizwa kuthiwa yiWonderberg uthi nxa upheka
uyapheka nje ufaka ukudla kwakho estofini kumbe ngamathambo bese wakhipha wafaka kuleli bhodo udrive unqa umuntu ohambayo uhambo olude lapho fika khona kuyafika sekuvuthiwe bese ukhipha sekudlile yiko ngizobonga phakathi kwefamily yikuba basho thina esiphakathi kwalindawo singama firstborn nginengane ezisithupha phakathi kwangane zami akukho wagqoka igarments le ngiyigqokileyo mina ngenile ngayo graduate ku last month ngemsebenzi wezandla lo ngiwenzayo Ngizobonga baba ukungigayida kwakho ukuhlala ngiphakathi kwalindawo ngine 13 years ngiphakathi kwalindawo anzange ngibuyele emva Zulu through the guidance abancane abadala abamiddle whatever bayasukuma benza impilo zabo to be something. We're proud of you gogo usibonisile ukuthi njengoba sihlala sidelelo makuthiwa African sibukelwa phansi. As Africans, nathi we can swim with the sharks. As Africans, nathi singaba phezulu. Ngishilo ngathi uguga is just a years. Ayikho into ekuthiwa uguga iminyaka nje. Nangu ugogo graduateile nalesi sikhwama sihle. Mbheke. Khazimula mfihlo yezulu. Ngiyabonga baba. Kanti mbukeli ubufakazi bethu apheleli lapho sizoya eZimbabwe kwigatsha lethu lasePlumtree lapho khona kunomama othi yena unenyanga ezintathu ephethwe ukugula umama engazi kuba uphethwe yini kodwa ngemva kokuthi aze kwisambulo ekhaya lomoya lapho khona afike waphuza inkomisho on a Thursday umama uthe ngosuku olulandelayo uma eya endlini encane ukuyozikhulula umama uthi ufike wakhipha iphepha umama uthi ngemva kokuthi ekhiphe lona leli phepha uzizwa engcono kakhulu uyawabonga amandla kamfihlakalo Sisaqhuba ngayo iZimbabwe sizoya kwigatsha lethu lase Victoria Falls lapho khona kunobaba othi yena uneminyaka elinde izimali zakhe kodwa kungekho lutho olungayo kodwa ngemva kokuthi baba elokhe elandelela insebenzo zesambulo ikhaya lomoya okwazi ukuthi athole imali engango $8,800 which amounts to 14,000 rand uyawabonga amandla kamfihlakalo Sizophuma eZimbabwe size eSouth Africa eNorthwest kwigatsha lethu laseMarikana lapho khona kunobhuti othi yena uneminyaka efisa ukuba akhe indlu kodwa kungekho lutho olungayo kodwa ngemva kokuthi lokho elandelela insebenzo zesambulo ikhaya lomoya okwazi ukuthi ekugcineni akwazi ukusifisikisa isifiso sakhe uyawabonga amandla kamfihlakalo Sizophuma eNorthwest siye eKZN kwigatsha lethu laseMbali lapho khona kunomama othi yena waba nethongo lapho khona imboni beyimipha imali engango 7 rand umama uthi uma uthe yamukela yona le mali yaphenduka yaba u700 umama uthi ngosuku olulandelayo uye waya eCasino lapho khona umama ufike wazama inhlanhla yakhe umama ukwazi ukuthi nangempela inhlanhla yakhe ikhanyiseleke ngoba umama uye wathola imoto uyawabonga amandla kamfihlakalo sisase lapho eKZN sizoya kwigatsha lethu lasempangeni lapho kunesosha elithi lona kusukela kunyaka odlulo ubebhekane nenkinga lapho khona ubehlukunyezwa isilwane ebusuku isosha liyachaza ukuba ngemva kokuthi lizile ekhayeni lesambulo lapho khona elifikela landelela insebenzo ikakhulukazi ukuba lithola ukuqiniselwa ekhaya uthena uma elele ebusuku wasethonga kuba nendoda ephuma ngomnyango kuthe ngemva kokuthi isosha lithona lona leli thongo lesi silwane besimhlukumeza asesamhlukumezi manje uyawabonga amandla kamfihlakalo